Aya nĩ atongoria ndini ya Giithiramu gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi marĩ na mũgambo ũmwe makĩranĩra kũnyita mbaru Bishop Wanjiru gutuika seneta wa gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Kwanza ya mji wetu kama huu wa Nairobi, tumekuwa siku zote tunapangwa tukielekezwa, na tukielekezwa is under the benefit of certain people or certain interest. We mean business. Kwa nini tumekubali kuitika na kwa nini tulikubali kuengage? Because among watu wanajiita viongozi wa Nairobi ni wachache sana ambao wameita the right Muslim leadership. Kuringana nao magĩtwo Wanjiru nĩwe ũrĩ na ũmenyo mũnene gũkĩra arĩa angĩ harĩ ũruti wĩra wa seneta. Madam Bishop, ndio tukasema safari hii Waislamu hatuachi nyuma. We mean business. Kwa nini tumekubali kuitika na kwa nini tulikubali kuengage? Because among watu wanajiita viongozi wa Nairobi ni wachache sana ambao wameita the right Muslim leadership. Bishop Wanjiru nore ũrarwĩra gĩturwa gĩkĩ na kĩama kĩa UDA nĩ arĩire kũruta wĩra wake kũrĩ aikari a gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi hatarĩ gũthutũkania ũũ kana ũũ. Yani kukiharibika tunaweza keti tuulizane. Sasa hapa Bishop na nyinyi Sheikh hapa kumeenda aje? Tuulizane maswali na tupate solution. Hii Nairobi inatuhitaji zote. Na sisi ndio tunajua shida za watu wetu. Wewe unajua shida za watu wako, mimi najua shida za watu wangu. Tukileta hizo shida pamoja, tutafute suluhisho, tutabadilisha maisha ya watu. Na kuhakikisha kazi imefanyika Nairobi ni kuhusu maji ya hii kaunti. Sisi maji yetu mahali ambapo inayotoka hii mfereji ya Northern Corridor imebakia kidogo tu kuisha. Mambo ya kubeba mitungi tuliwacha Oshago, MCA, bunge, governor wote ambao wanatoanga basari. Wawache mambo ya kutoa basari usiku. Basari tolewe mchana. Kuringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo harĩ arĩa marũĩra gĩturwa gĩkĩ kĩa seneta, Bishop Wanjiru nĩwe ũtongoretie kanatuĩka seneta wa gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi harĩ gĩthurano gĩkĩ gĩa tarĩki 9 mweri twerekeire.